Budimo ljudi. Riječi su koje je patrijarh Pavle često izgovarao. Jednostavne, a tako moćne. Pogotovo kada ih izgovara čovjek velike duhovne snage, kod koga svaka riječ ima puno značenje, kad živi po toj riječi. Iako razumljive svima, smatrao sam za shodno da priupitam njegovu svetost. Kad kažete te riječi, šta sve pod njima podrazumijevate? Prema našoj veri, objašnjava patrijarh, mi smo od Boga stvoreni sa razumom, srcem, osjećanjem i voljom da možemo da ostvarimo ono što um i srce nađu da treba da ostvarimo i još sa slobodom. Možemo onako kako Bog hoće i zbog čega nas je stvorio, a možemo i drugačije. Sad vidite, biti čovjek nije lako ni među ljudima, a kamoli među neljudima, ali je moguće. Šta vrijedi čovjeku da je sve i ugodno i sve lako ako izgubi obraz i dušu, ako su teškoće tu muke od drugih, a mi sačuvamo i obraz i dušu, utoliko je još veća zasluga i još veća čast pred Bogom. Biti čovjek znači imati svijest o tome da ćemo izaći pred lice Božje i dati odgovor na šta smo upotrijebili darove kojima nas je On obdario, da li na dobro ili na zlo. Naši preci su nam, kao dobri učitelji, ukazali put kako treba i toga se držimo. Pritom ja ne generališem, znam da je i u našem narodu bilo svega i svačega, svakojakih pojedinaca, ali kao celina. Kada su 1991. godine odbetonirane jame iz Drugog svjetskog rata i iz njih izvađene kosti odraslih i koščice dečice, ja sam držao pelo i onda govorio. Rekao sam tada, kad bi ove kosti mogle da govore, one bi nam rekle: braćo i sestre, ako dođete u neku nesreću, u nevolju u kojoj smo mi bili, da vas stave pred jame i da imate samo jedan ishod, da vi bacate u jame, a da prije toga vadite oči onima koje vam dovedu, zato što nisu iste vere, i da ih onda bacate u jame, ako nećete, vaše oči bit će izvađene i vi bit ćete bačeni u jamu. Ne bojte se, mi smo živi otišli u naručje Boga živoga, a oni zločinci koji su to učinili pred njim su mrtvi, ako se ne pokajaše. Biti čovjek, to znači u svakom slučaju braniti se, ali braniti se na način dostojan čovjeka. Braniti sebe od drugoga, ali i drugoga od sebe. Imati junaštva i čojstva, pitam, podsjećajući na riječi koje često spominje. I jedno i drugo. Junaštvo je braniti sebe od neprijatelja, a čojstvo je braniti neprijatelja od sebe. Sveti Petar Cetinski, koji je bio mitropolit, a ujedno i gospodar Crne Gore, u 2 bitke je komandovao protiv Skadarskog paše. Crnogorci su u obe bitke pobedili. Uoči samog početka druge bitke, on će pred svojom vojskom da kaže: Karamahmut pašo, šta sam ti ja kriv? Šta ti je kriv moj narod? Ako sam ja kriv, da Bog da prvi poginuo. Ja iz ove borbe ne izašao živ. Ako si ti kriv, da Bog da ognjem živim sagoreo. Bitka počinje, Crnogorci pritisnu Turke. Karamahmut paša na konju da osokoli svoje ljude. Konj se spotaknu, on padne sa konja. A jedan Crnogorac koji tu bi, a nije neki junak bio, odseče mu glavu. Bitka se završila, Sveti Petar sedi na bojnom polju. Donose mu trofeje što u boju sa Turcima zadobiše. Donesoše mu i glavu Karamahmut paše. On ga nije poznavao, ali jedan koji ga je znao potvrdi da je to glava Karamahmut paše. Gleda ga Sveti Petar pa reče: Karamahmut pašo, čega ti je bilo malo u Skadro na Bojani da si došao da od nas siraka uzmeš? Onda će reći: iako je neprijatelj, on je sada mrtav. Gde telo, tu i glava da mu se sahrani. Međutim, ubrzo mu javiše da su Crnogorci spalili telo. Da li zato što su čuli to što je rekao, ili je on kao sveti prozreo? Eto, to je čojstvo, junaštvo. Da se on moli ako sam ja kriv. Zna da nije kriv, ali možda je kriv i ne znajući. Da Bog da prvi poginuo. A ako si ti kriv, mislim da shvatate o čemu se radi. Ne da se ne branimo, ali da se branimo zaista
kao ljudi. Jovan Janjić.